denge gel, denge Kurdistan'ı. جنابان نوچه‌نا رادیو دنگه گلدن با شیرو 25 تباخ 2025 دوشم لبروکسل ساعت 11 لآمده 12 گدارین هشام نوچه انتنا و روژه ده پیشکش بکن دم آزادیاره بر اپویه فرانسوا ورگس به پیامه که پشکری ده بانگاره بر اپو سیاستوان فمینیست دیروکناس و فیلمچکر فرانسواس ورگس پشکری دا بانگا ریبرا پو یاشتی و جواکا دموکراتیک. ورگس به نامه که جدن پارتی رشاند بالکشان سرگرینگی بانگا دیروکی یا ریبرا پو. ورگس دنامه ده بیجه ده 27 سباتا 2025 ده دام وزیرینر پکه که عبدالله جالان بانگک دیروکی کرد. اف گاف دسپیکا پروسه آشتیا نویه که هیوی و بندواری نشان ده. ورگس کنگره 12 پککی و مراسم چکشوتاندن یا گریلا جی به برخص و گوت لسر بانگ عبدالله جالان پککی ده کنگره خود بریارا فسیخ کرنه و راوستاندن تکوشینا چکتاری گرد. 11 تیر مهده لسلیمانی مراسم که سمبولیکا شوتاندن چکان پیکاد. جبو دامزراندن بنگه که حقوقی یا آشتی کمیسیونک پارلمنتوی هاتاوا کرن. سیاستوان نافدار فرانسواس ورگس ده پیام خود بالی دکشین سرگرینگی آشتیا دومدار و ده بیشه دوی بیدو دلی پشکری آشتی بکرن. آشتی اک ماینده و عادل نتنی ناف برک جبو شره. دوی آشتی اک که آرامی جواکی مسو کرده که داخوازن گل این عدالت و کفیه بجیهتینه پیک بی. لهمبری روشا شر دومدار و پلان امپریالیستین هزین جیانی یا هرمی آلترناتیفا یکانا یا راستین آشتیه. فرانسواس ورگس دنامه خود اوها بحثا گرینگی پیواشوی آشتیه کرد. هزین دموکراتیکین جیهانه دوید آستانه توایی و ناونه توایی ده پشکری بدن و حوالبندی دیروکی یا کرد و ترکان. شرط این هایی و یکتی دیروکی به هر آوایی فرض دکن. وکی که عبدالله جالان گوتیه ام جه شدت و پفشون ره دبیشن نا ام دبیشن به هزا سیاست دموکراتیک و آشتیا جواکی باور دکن. دوی پیواجویا شدت و جنوسید زیده دبه پروسه آشتی لترکیه نتنه پیوسته ده همان دمیده لزگینه. فرانسواس ورگس یک جه پیشنگین فمینیزما آنتی کولونیالیست لفرانسایه. نویسکار پرتوکین آ ده کولونیال فمینیزم، آ فمینیست هیستوری اوف ویولنس و آ پروگرام اوف ابسولوت دیسوردره. هر و حال نافندن لیکولینیا سارا پارکر ریموند آل یونیورسیتی کالج لندن وکی لیکولینره که پای بلند کارین خود دومینه. تونجر باکرهان دنگبیجان دستور ندان که بیرا گل کرتونه بکن. ریخستنا دم پارتیه اسن یورتا استنبولی لنافچه چالاکیا دنگبیج لسر راشتی داغ فن لدارخست. هفسرو که گشته دم پارتی تونچر باکران و دنگبیش اوین سندی، کازو، محمد سرهدی، محمد بیرو، سبری آگری و خانی و گلک استولی بون. ده چالاکی ده گلک جران درشمین بجی سرو کپو هاتن برس کرن. چالاکی برز کرتنی دست بیکر پش رژی سینویزیونه که دنگبیجان و دبیجه هات پیشاندان. هفسرو که گشتی دم پارتی تونچر باکران جیانی زمان که گل کرد بریا دنگبیجان دیروک وقفه زانیه و هادوم کرد. دنگبیج جبو گل کرد هنرمند جواکناس و دیروکناسن. دما کمار هات بو آوا کرن زمان چند دیروکومه هات قدخه کرن. لی دنگبیجان به شرطی لمالان دست رنگوتن. خواستن بیرا گل کرد تونه بکن لی دنگبیجان دستور آوه ندان. دوی ام ستران دنگبیجان به همو زارو که خواه بدن گوتاری کرن. پش رژی متنا لسرنا و دنگبیجان هاتی آماده کرن جهلا دنگبیج محمد سرهدی و هات خوندن. ایران دخوازه سیگرتین سیاسی کرد دار بکه. دولت ایرانی لگرتین سیاسی پژمان سلطانی، الی سوران قاسم و روشگر بگزاده جزای دار وکرنه بریه. هر سیگرتی لزندان اورمید هاتن گرتن. باوایی که وشارتی او جور برن گرتیگه ها گشتیا سوجانه.
ev agahî jaliyê rêxistina mafê mirovana Kurdistanê ve hat belav kirin. Rêxistinê diyar kir ku her sê girtî her kêlî dibe ku werin darvekirin û ev agahîdan. Malbatên her sê girtiyan ji bo zelalkirina rewşa zarokên xwe serdana rayedarên dadwerî û ewlehiyê kirin. Lê heta niha ti bersivek wernegirtine. Rêxistina mafê mirovan a hana jî ragihand ku di nava çend rojên borî de çar welatiyên Kurd ên ji xelkê bajarên Kirmaşan û Banê bêyî fermana dadwer hatin mincavkirin. Dazanên ku 6 rojin çarenûsa çar welatiyên Kurd İhsan Rostemî, Hoşyar Şebanî û Emît Ehmedpur nediyar e. Rêxistinê diyar kir ku Emît Ehmedpur beriya bincavkirinê hatiye gulebarankirin û ji lingê xwe birîndar bûye. Di 19 Tebaxê de jî bi awayekî keyfî çar welatiyên Kurd ên ji bajarên Seqez bi navê Ümît Rehîmzade, Mehdî Kemalî, Zekeriya Muradî û Muhammed Emînpur jî ji aliyê hêzên Wezareta İttihatê ve hatine bincavkirin. 6 rojin çarenûsa her sê welatiyan nediyar e û heta niha agahî derbarê rewşa wan de nehatiye dayîn. Zêdetirî 6 girtiyên siyasî yên jin jî li girtîgeha Kerecê têne girtin ku nav şert û mercên girandan e. Malpêra Komîsyona Jinan ya Meclîsa Parastinê ya İranê derbarê rewşa wan de agahî da. Diyar kir ku ev girtî bi temamî ji mafên xwe yên mirovî hatine bêparhiştin. Nêzîkî 3 mehin vîruseke naêzanîn li nava girtîgehê belav bûye û di encamê de nexweşiyên wekî êşa zêde ya sîng, şewata qirikê, bêhêzbûna bedenê û nebûna oksîjenê li wan peyda bûye. Ev nexweşî jî her diçe rewşa wan xirabtir dike. İnisiyatîfa penaberên Mexmûrê li Swîsreyê daxuyanî da. Daxuyanî li navenda civaka Kurda Sûriyê hat dayîn. Di daxuyanî de hate bibêrxistin ku devleta Swîsre ji mafê serledanê yê penaberên Mexmûrê qebûl nake û hewl dide van paşve bişîne. An radestê Tirkiye an jî radestê Iraqê bike. Bêrîvan Bulut li ser navê înisiyatîfê daxuyanî da diyar kir ku xelkê Mexmûrê dibin tehdîtê de ye. Devleta Swîsreyê mafê me yê jiyanî nas nake. Piştî daxuyaniyê Hevserokê Konseya Demokratîk a Kurdistaniyên li Swîsre Cemal Özdemir a kifî. Özdemir bi berfirehî li ser rewşa Mexmûrê sekinî û balkişan ser nêzîkatiya Swîsreyê. Berpirsiyatiyekî wijdanî û exlaqîyek ku devleta Swîsre vê rastiyê piştguh neke. O bi zanabûna vê rastiyê de tev bigere. Swîsre welatekî ku di mijarên mafê mirovan bêlayemtî û serweriya hiqûqa navnetewî de cihan rêzê dikire. Ji ber vê sedemê biryarên redkirina mafê penabertiyê ya penaberên wargeha Mexmûr di jîvan nirx û hîvanên devleta Swîsre ne. Ji aliya devleta Swîsre ve bi şondevegerandina penaberên wargeha Mexmûr li Tirkiye an jî li Iraqê dêwan bi metirsiyên mezin yan jî yên jiyanî re rûbirû bihêle. Ev nêzîkatî hem li dijî peymana Cenevre hem jî li dijî wan ek û berpirsiyatiyên parastina navnetewî ya ku Swîsre jaliyekî yê wan e. Bi heman awayî em bank li raderê Swîsre jî dikin ku rastiya wargeha Mexmûr di nav Yekpartiya Dîrokî Siyasî û ya Pirsgirêka Kurd li Tirkiyeyê binirxine. Biryarên negatîfên heta niha hatine standin carek din li ber çavan re derbas bikin. O dawî li polîtîkaya redkirina serlêdanên gelê wargeha Mexmûr bînin. Penaberên ku rast davê zamê hatî nasnameya penabertî ji dayîkbînê xwe de destxistine. Ne ku em hatine yek xêra xwe biha qanûn heye em ji vê bi qanûnî tînin ziman. Va qanûn pêşiya me ne va peymanên Swîsre girêk dide pêşiya me ne. Xwebûn bi manşeta ziman xeta sore derket. Hejmara 297 rojnameya xwebûn bi manşeta ziman xeta sore gihîşt ber destê xunerê xwe. Rojnameyê di vê hejmara xwe de astenkirina axaftina bi zimanê Kurdî ya dayîkên aştî ya de civîna pêncemîn a Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xuşk û Biratî û Demokrasiyê de derxist manşeta xwe. Rojnameyê cihta axaftinên dayîka aştiyê Nezahat Teke ku di meclîsê de axifî bû û hatibû astenkirin.
هر وها روزنامه چیتا هفپیوینا به مناسبت 1 ایلون روز آشتی یا جهان به هفسروکا ایهده ارن کسکین رهاتیه کرن. در اجماع في هفته ایده نویسکار آدار جیان، زنار رونی، فلمز اوغور، دکتر اسمت کناک، زازا جبلی، هوگر با بربر و موسا شاناک به نویسین خواه در روزنامه ایده جیه کرتن. فستیوال چند و هنر کردی یا لبلچیکای به داوی بو. لپایتخت بروکسل 3 روز بون که لمیدان پلاس ده اسپاگنه یا لنواندا باجر بارمانجا ناساندنا چند و هنر کردی فستیوال کات پیکانین. فستیوال لبروکسل به پیشنگی نافبل و تفگرا چند و هنر کردی یا لأوروپای پیکات. یلک هنرمند بشتاری فستیوال بونو سترانگوتن. گل جی لقادا فستیوال گووند گراندن و به جوش کمزن لیستن. دایکن کرد جی خوارنین کردی چکرن و بلاف کرن. لقادا فستیوال پیشنگه ها جلو برگن کردی به پرتوکانش و پرتوکشی هبون. فستیوال که ده 22 طبقه ده دست بکر بو پشتی 3 روزان 2 ایواره به جوش خروش کمزن بداوی بو. گدارن هیچ همینو چه پیشکش کرنده